PPMs. Di oras na yon, 1:20 Timalem, dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. DJ PPMs. DJ PPMs. Hello, Ma'am Emma Samuels Tolentino. DJ, yeah. Manipod ako dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dahito'y manin ako iti pagayam, gayem, kabsat ken adin nyo iti tangatang, ti agbalin nga timon iti dahito'y nga Facebook page, iti liwliwa ken rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Da kayo po mga OFW, anyaman iti raramiden nyo iti dahito'y nga kanito, naragsak ngal daw, malem bigat ken rabi iyo apo, ngawan iti labas na. Kastamet nga kablawak apo dagiti aguybuyan dita Pilipinas, dita Ballesteros Cagayan, da kayo amin nga kakalugaran apo dita Ballesteros Cagayan. Ayan man nga sulit lubong iti anyo dahito'y nga gundaway kakabsat, dahito'y iti manong yo, nga kumabkablaw ka da kayo apo iti naragsak ngal daw yo amin, July 5, 2020. Andi nga yan da kakabsat kadkaduan dek iti nasurok nga 2 nga oras, when agbalin nga 3 nga oras nga panag-live ko kakabsat. Ado apo iti inak isaang when no ipataya kada kayo kakabsat nga pag-uulakan pagkakatawan yo amin ngawan iti labas na naimbaga pungal daw yo amin papagayam. Kas pambungad nga bilang nga isagsagot ko kada kayo amin apo, dahito yan iti para kada kayo nga awan iti labas na nga 51 apo nga viewers.
panagtuloy tayo kakabsat, ken gagayam da kayo po nga naka-online. Dahito nga panag-live to yung numotibiyang, ket isagsagot, babayan kadagiti amin nga sponsor ko apo, nga ipangpanguluan ni Mrs. Marilo Penaranda, iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kastamet ken ni Mr. Rigger, iti Hong Kong. Kastamet ken ni Mrs. Len Molina Aleste, iti Hong Kong, ni Mrs. Evelyn Domingo Talbo, iti kabaritan na East Ballesteros Cagayan, nga da iti Macau, China. Kastamet ken ni Norma Garalde, iti Bubon, Burgos, Ilocos Norte, nga da dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kunana, pakumustahan na kano amin nga Guillermo and Geralde family, dita Bubon, Burgos, Ilocos Norte. Nang nangruna ken ni tatang ken ni nanang na, nga iso da Mr. Florentino and Flor de Lisa Garalde, iti Barangay Bubon, Ilocos Norte. Agyam-yaman nakmet ken ni Mrs. Felicitas Quines, iti Santa Cruz, Tenerife, Spain, ken ni Miss Marie Aquino, iti Santa Cruz, Tenerife, Spain, nga taga ano ka tayo Gilocosa na Hawaiana. Ani Marie Aquino apo dagiti agbalin nga sponsor ko iti dayto nga panag-live ko, ket agyaman toy numotibiyang kada kayo amin kakabsat ken kagayem. Ket dagitay apo nga ako contest no bigat, medyo ada problema dagiti ismulda, ket kita kakabsat no may kamat da ingana no bigat dagiti kansyon da apo ta ada problema dagiti ismulda, iso nga ada na kay pasan nga mabalin kon tumatapo nga i-example madamdama den ganyon to kakabsat dagiti kang kantada tapno ti kastapo ka mga ganyo tabuyaan nyo idano bigat dagiti contestant nga nagapo iti probinsya iti Cagayan. Kayat kumetapo nga ipagpakamo kada kayo nga iti probinsya iti Isabela, ready dan apo para iti sumaruno nga Domingo iti singing contest iti Ismule application. Kada kayo amin apo nga mayat nga maki-contest iti singing contest. Season 2 iti liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, tilaeng obraan nyo apo, agpa-audition kayo kanyak, mangisen kayo iti sample song yo, tapos numaala kayo, ag-ready kayo iti final song yo apo nga isunturay tayo iti i-contest yo, kadagiti amin nga makisalip nya. Ken siyempre apo, ipalpalagip kumet dati abakon yung nga Burias. No, kayat siya po iti maki-ayam, iti raffle draw into no July 19. Qualified kayo apo iti requirements, masapol nga ag-follow kayo iti dayto nga Facebook page, kastamet iti follow, i-subscribe yo iti YouTube channel to numotibiyang. Tapos, mang-invite kayo ti mga gagayem yo iti Facebook nga ag-follow iti dayto nga page. Ken i-follow, i-subscribe damot na po iti YouTube channel to numotibiyang. I-screenshot yo, tapos isend nyo kanyak apo, pakakitaan nga talaga kasi kayo, ka nag-apa-invite kayo, iti daytoy apo nga page, nga pagbubuyaan nyo, kakabsat ken gagayam. Na kayo apo nga agpa-shoutout, balbaliwan nyo to apo iti agag-send kita, kayat yung shoutout, ta nagpaspas apo, jak mabasa unay, awan ti monitor to numotibiyang, iso nga dubli-dubli nyo lat apo, dagiti kayat yung pakablaawan, tano makita, automatic nga ibasak apo iti tangatang. Ket sakbay nga tultuloy na kada kayo, tira ito nga gundaway apo, ited ko man da ito nga sunata, sagot nga musika kada kayo amin, nga agbuy-buya iti da ito nga rabii when no aldaw when no malemyo apo. Da ito apo iti para kada kayo may isang Christian song. Happy watching kadagiti amin nga 13 nga admin ko apo, nga agbalin nga katulungan nga ag-reply kada kayo. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong mahal. Ang kaawa ay magpawala
mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, dahil laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y Happy watching to Sir Errol Juanay. Iti alinaw aparing Cagayan. magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Happy watching to Mami Mai. Dahito ya boy di sumaron nga sunatay sagsagot ko man ken ni Sir. Isagsagot ko man ken ni Sir Errol Juanay iti Barangay Linaw apari Cagayan. Damdamo na lang nga pong agbuya. Happy watching ken ka Sir na imbag nga rabim dita Pilipinas. Dagiti amin na po nga nagbalin nga faculty iti faculty members iti Quezon Colleges of the North nga nagisurwa ka po iti sa nga pulong atawan na imbag nga rabiyo amin na po dita Pilipinas. Umanay kata makita na iti maminsan. Umanay ken katawag ken pa kumustan. Uray no nga sakit pilit nga awaten. Welcome to the Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Sir Errol Juanay iti Linaw apari Cagayan kenda kayo amin na po nga buhay iti daytoy nga gundaway. Kalayan, pinagkalak di kumura sa kimpakat. Imbes ngay ay wenda saan ta pindadanes na basta kadit na putno nga agayan. Hi to Victor Radyo iti Ilocos Sur. Iti Santa Catalina Ilocos Sur to Mr. Victor Radyo. Happy watching. Okay kakapsat, doble nyo na po dagiti mabalin nyo nga pa-shout out. Ay shout out ko sa kway nga mangtedak apo iti question and answer nga pangabakan nyo iti preload.
Agyaman na kiti pa nagbuybuyan ni Evangeline Tolentino. Kastamet kikin ni Sir Errol Juanay, ni Ma'am ni Ninang Deborah Bulusan, akin ni Victor Radjog, ni Mama Lorgilda Alonso Paliho Tamayo, kastamet ken dagiti amin na pong ni Manang Angelina Cortez, iti France, dagiti amin na pong officers and members iti Asupil dito sa Santa Cruz, Tenerife, Spain, ngay pangpanguluan ni President Christopher Paz, ni Tonyo Roham Castle. Kastamet kini admin Maribel Eslabon Lizardo, condolence to the bereaved family ay di inulilan ni Ante ni Princess Joy Tablac, iti admin tayo nga editor-in-chief dita Pugo Ballesteros Cagayan, iti Tango family. Kastamet apo kini Angie Alamo, ni Evangeline Tolentino, ni Errol Juanay, ni Ma'am Bechay Rubio, ni Angelina Cortez, ni Maring Jodeline Samalio, ni Alma Taala. Kastamet kan sinupay paspasan nyo ako, ni Ma'am Shelly Bonifacio dita Ayaga, Santa Marcela pay Ayaga Abulog, Agasor Rosas na. Happy watching manang Shelly Bonifacio, da kayo apong agbuy-buya. Don't forget to share this video. Natividad family ako dita Pugo Ballesteros Cagayan. Condolence po kada kayo amin ako. Kastamet nga kablawak ni Manong June Paz dita Madrid, Spain. Dagiti pamilya nakakabsat ni kastamet ken ni Cecil Lasso Dangsil, iti pasaling Abulog pasaling Pagudpod, Ilocos Norte. Kablawan na kano ti pa nag-birthday na ni kasinsin na ni Ate Auring Tapuro and Athens, iti Athens, Greece. Kunana, thank you sir. Ni Jeba Ibanez, ni Angelina Cortez, friend Flor Delena Pichay, ni Victor Radyo, thank you kunana, ni Catherine Escalona Cantor, ni admin, ni Josalve Sagadrada Antonio, ni Ellen Seria, ni Angie Alaumok, musta kunada kakabsat kang kagayem, alawon ni John Paz. Necesitamos hasta 2 meses de consumo de luz gratis para que vuelvas a ponerte en marcha. ¿Me quiero poner en marcha? Kakabsat ken kagayem ni Florence Tabawag. Hello Florence Tabawag, ni Rizad Balye Sebastian admin. Hello to televiewers kay itiliwliwa ken rayaw. Happy watching everyone kunana. Nagapukin ni admin Risa Balye kasi Sebastian. Muchas gracias sa busy parts kuna ni Maring Jodeline Samalio iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Agna na yun nga yayaten kayo manipodi kin ni DJ Leng Pamitan, iti rapok-rapok kakapsat. Para kada kayo amin na pong agbuy-buya. Dagiti amin nga datang public market, iti Ballesteros Cagayan na imbag na rabilyo amin na po. Ma'am Lorinda Paliho, okay naman po. Ruth Ago Villa Tuliao, na imbag nga daw mo kuya. Ni Lucena Cabaheltaha, na imbag na rabi, kastamet amin nga da dito ikonana po. Iseryo ako dati nga video. Uray awan ka madaglagip ka, dagidi na daw ang inak makikita, dagidi na ruway nga inangaw ta, tumren luluwa tunggal mapanunod ka. Karaji Imata, happy viewing kapsat. Ni Rodney Acosta, good evening sir, kunana po. Kastamat kata kayo po, good afternoon na po ditoy. Alauna 40 po ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain, iti malem. Naimbagmet nga pa nagbuy-buyan ni Princess Joy Tablac, ti admin tayo po. Iso po ti editor-in-chief, iti liwliwagan rayaw dagiti OFWs ng Ilocano, ni Jans Guillermo Rivera, ni Maribel Eslabon Lizardo, ni Evelyn Talbo. Hello sir, watching from Macau. Thank you, sponsor Evelyn Talbo. Kastamat kini Gemma Ibanez, ni Marisa Pagatpatan. Hello, watching from Malaysia. Marisa Pagatpatan, ni Lorraine Baguyo, Sir Errol. Dato'y amin dagiti estudyante yut tayo iti QCN idin. Dato'y apo dagiti ko estudyante mi iti Quezon Colleges of the North,
Ballesteros Cagayan, iti panawumi kada Sir Errol Juanay, iti Linaw Apari Cagayan, at da kami dita QC na po, iti 1997 to 2007 siya. Ni Sir Errol mas nabaybayag, ni Ma'am Lorgilda Paliho, at da pa lang iso na po dita. Dato'y da na po, simulat amin nagiti estudyante ti QCN dito yan. Anthony Ramos Alvarez, na imbag nga rabim, kunabot ni Jacqueline Florido, ni David Liger. Dave Liger Pascual, sir, may mayat ata music, nagmayat. Kung ano nagmayat at aksasa ukunam. Hello to Wilma Gracia Sanchez, Sanggayab. Hello, watching from Nyatoy. Watching from Hong Kong. Ni Dave Liger Pascua. I-share yo ako dato'y nga live ko tano umado ti viewers mapaniti 80 ang pasong batak insigida. When nangarod siya ha ngayak nat man. Happy watching also to my dear auntie and uncle, Mr. and Mrs. Anastasio Ben Senior dita Centro East Ballesteros Cagayan ni Auntie Erlinda Ben. Happy watching auntie. Dagiti apom ken dagiti amin nga kakasinsing ko apo Dariel ni Arlene ken ni Jumbi Ben. Dagiti asawa da kakabsat ken dagiti kakanakami. Kakanakak. Naimbaga po nga pa nagbuy-buyayo amin na po dito Centro East Ballesteros Cagayan. Da Uncle Boker ken ni Auntie Linda Arellano Ben. Di tapos Centro East. Aga na nayon nga ayaten kabay leng pamitan. From 1997 to 2016. Kung na ni Sir Errol at nakanoy GQCN iti na from 1997 to 2016. Nabaybayak ka, sir. Siguro, sir, adado ti maalam nga naalam nga kwati SSS mo di jay. Siya ka nakaornong nakti 45,000 iti SSS, sir. Iti isang pulo nga tawon nga panagisurag GQCN, sir, nakaornong nakti 45,000 na pangko yung pa-update iti last year. Wow! At aduking ka siguro. Baka 60,000, 70,000. Di ba, Ma'am Lorgilda Paliho? Mas adadumanin kini Ma'am Lorgilda. From 1989 to 2007, Dajay sunan, pumanaw ako, nga natadi, nga doon. Talagang pensionista tayo yapo nga ma'am ko iti first year high school dita QCNED. Mrs. Lorgilda Paliho Alonso Tamayo. Isem mo met basta set up no kunada. Alak agas uso malaka to na po. Madinuugasam nang usam kakabsat kaslana na pagpagustuhan. Kada kayo amin na po nga buy-buya 67 online. Dahito iti sunata ngayon sagsagot ko ta kayo. Sakbay nga agpa-contest ako na po.
Errol, liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, dungo. Hello Alan Cortez. Dayta admin na po nga liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Iso dayta ni admin Alan Cortez, Sir Errol. Dungo, ti palayaw na po ditoy. Ang man sir agsubli ka po nada. Agsubli na mamlor Gilda. Ag-apply na ma'am. Nga may DJ College Department. Ngam ti surog nung ako Spanish subject. No, gisurog na DJ College Department niya po iti QCN. Ti surog nung ako Spanish subject. Yak pa yung una mo Espanyol sa gisurog na ti Spanish. Apo. Jansel Buena Vista, happy watching Jansel. At taga-ano kakabsat, sir, kung na taga Ballesteros ng Cagayan. Payaganis, Ballesteros, Cagayan, apo ito yung numutibiyang. Ang adat to'y Santa Cruz, Tenerife, Spain, Quezon James, hangasi ka ni Quezon James Jose. Ay, Lisa Orsulom, happy watching Lisa. Ni Mayen Uberita, happy watching Mayen Uberita. Kumusta ka? Nakamove on ka na kong. Hello to Eduarte, Maya Guillermo, Dave Liger Pasqua. Agyaman na kadagiti amin nga 80 po nga buy-buya. Mark Kenneth, Calderon, kakapsat ken kagayem. Katawa manin apo papagayam, katawa manin apo pagayam dongo. Alan Cortez Tiro konada. Apo ni met gayam Alan hihi seri sunata. Agchuchut kayo dinan. Kakapsat ken gagayem iti umuna nga pa-question ko kapsat nga pangabakan nyo iti preload nga 50 pesos out apo dagiti Santa Cruz, Tenerife, Spain nga makayayam iti daytoy nga gundaway. Awada tumatawag ka kapsat kang gayem, diya masungbatan, madamati live ko apo. Daytoy apo iti para kada kayo. Di Sir Errol ni Ma'am Gilda, amin da kayo apo ta agagbagi shout out nak. Dahito iti para kada kayo amin apo. Agbuya kayo apo. Ready? Magic kaserola tipugtuan nyo apo. Shout out kin Aubrey Ogale. Ni Lina Sabado Palacio. Hello. Naimbag nga Rabin Sir kunada po. Thank you kadagiti 82. Don't forget to share. Tumanang Florfina Lizardo Serame, happy watching keng kamanan. Rodney Acosta, Sir Isulo, Ket Esteno Kentay. Awan aja yun. Absolute. Magkunuwatan na kaya ka isubat mo. Hello to Oni K. Iti ko it. Awan ko nang naibaga kanya. Nalawang ang pagparbuglaeng isang Hi to Admin Madela Reliano, Laina Sabado Palacio, Liwliwagan Rayaw, Sukay ading Rosalina Agkawili Regidor, happy watching. Sa kasot 100 apo iti 120 viewers iti tayo nga buntaway 103. Kalpasan na po ti question mangibasa na to ti may nga Daniel ay sagsagot ko kadagiti amin nga OFWs pangasi yu tagpuso kayo apo tano adamo raksak ko apo nga sumalawasaw dito'y tangatang kada kayo. Anya dayta kaserola, magic kaserola, adanagyan na. Pagpagbuklaeng kayang dayta ayan. Ay to Meros Ascado, Calabatra, hi po. Shout out kini Ascado, iti
Ascado family. Okay, nakita amin nga Ascado family kakapsat. Nanbang nga rabiyo ako dita Payaganis, Ballesteros, Cagayan. Wilma Ascado Serona, Vilma, happy watching kumare. Risa Valle Sebastian, happy watching. Alan Cortez, happy watching. Maripe Yulisardo, happy watching. Emeline Garin, happy watching from Singapore. Pinamagkunong adan agayat Risa Lina, ang kawin nila gito ni Sara Yulat nakakapsat. De Guzman, Biweng, hello sir, wah. Alan Cortez, kumusta ka na? Kunanan ni Sir Errol. Nang pagkarabim watching from Apari Cagayan. Ada kaya po nga taga Apari Cagayan, diyan mo mabasa dyan aga mo kapsat. Sanglay mate. Hi mate, happy watching Catherine Escalona Cantor. Okay naman ako sir ko naman ni Alan Cortez. Nalawag ang parpar buklaeng isumbat mo na nakita akako'y kuyog mo. Ni Alan Cortez kakapsat iti admin nga dungo barbaro apong admin datoy nga Facebook page iti Liwliwag and Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Ay so na po iti barbaro nga simurag nga admin ko dagiti mayat nga admin i-message dakta isarag kayo kakapsat. Ni ay ayatem, ni ay ayatem, ni ay ayatem. HBO Records and Oyoboy Production. No sé de dónde sacas tú en el... Alawon lang kakapsat, nagbuya kayo, nakadagit nagbuya po, iti ito nga kanito. Alawon la po, thank you very much. Nakato ko nagbuya, ready. Bislak umaying kakapsat, pagbawot ka na kito ubos. Nagiti nasusulpang ubing. Happy viewing to Ma'am Clarissa Bulan, iti original singer po, iti Bislak, iti Isabela. Danubyo ang nagtayan ay apo na kaama. Romansa ay nagtanang kanay na naiyaplan. Dakkel ti pamagina macho guwapo ako nata. Aris na pantay panpanti kasar area itira iin. At danubyo ang nagtayan ay apo na kaama. Romansa ay nagtana kanay na naiyaplan. Dahil di pamagina macho guwapo ako naga. Kahit na pantay panbanti kasar area itira biin. Anyan abis lang nagmayaten abis lang. Anyan abis lang nagtakelen abis lang. Anyan abis lang agdatanay kumagat. Nagsakiten ti aplak kay bislak ay maulawak. Hello John Esik, pengang memandaki. Anyan abis lang Sir Errol, kita ang dagiti putot ko kapsat. Kaya po kuya kalim mamaya kawit kan. anyan abis lang nagdakelen abis lang. Anyan abis lang agdatanay kumagat. Nagsakiten ti aplak kay bislak ay maulawak. At danubyo ang tayan ay apo na kaama. No romansa ay nagdanan kanay na naiyaplan. Dakkel di pamagina macho guwapo ako naga. Kahit na pantay panpanti kasar area
itira beauty. Anyan abis lang, anyan abis lang, nagmayaten abis lang. Anyan abis lang, anyan abis lang, nagdakelen abis lang. Anyan abis lang, anyan abis lang, at Yan, yan. tatanan kumagat. Yan, yan, Edric, be. Sakiten ti aplat, tay Apuray ka, sir, apuray ka. lawa. Anyan abis lang, anyan abis lang, nagmayaten abis lang. Anyan abis lang, Hi, Miel Villana. Happy watching from Hong Kong. Thank you very much for watching. Miel Villana. anyan abis lang, at tatanay kumagat. Nagsakiten di aplat, tay bislang. Mag-ready kayo na po. Karpasan dati, pangkon dati. Question. Anyan abis lang, nagmayaten abis lang. Anyan abis lang, anyan abis lang, nagdakelen abis lang. Anyan abis lang, anyan abis lang, at tatanay kumagat. Watching ka from Cavite. Hello to my classmate. Jeff Gabriel, Liti Cavite. Happy watching classmate. Lawa, Fernalyn Bautista. Blessed evening pa. Watching from Hong Kong. tay Fernalyn bislang na Bautista. Sino kaya ganito yung mga... kagandanas. Beng, 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 close door. Beng. Un momento dyan. Mira. O Sir Errol, dahito iti may kadwa ni Edric Mayer. Dato iti may kadwa nga anak bikin ni May. Okay? Mira. Saluda. Hola. Hello. Kada kayo aming kakabsat. Mira. Binga. Saluda ya. Agay ayam da. Dyan sa un momento na kong. ¿Por qué? Venga. Solo mira riyata. Ay, no, voy a quitar todo PS4, ven. Ven. Un momento, solo ratito. Venga, adiós. Está tú mucho molesta conmigo. Adiós. Beso. Venga. Dahil kakapsat, serero nakitam. Oh, mami. Dahil ya po question. Da kayo po agbubuya. Tama, biting kayo. Nagadong patalastas na kakabsat. Kastati talaga nga kwa. Dahito ya po para kata kayo habang itid ko dato yung question. Ready. Dakatin na lang ka agtalmag. Dahito ya po para kata kayo question. HBO Records and Oyoboy Production. Ado ti kapi di talinaw tataser niya. Iso dato iti para kata kayo amin. Napadas mo ka din, nagpilaw ikipin. Napadas mo ka din, Ready. ikipin. Kipiti bakara, napula lumabaga. Kakabsat ti patakarat dito mamindua kayo lang agsumbat. Answer 1, answer 2, final answer. Dua. Dahito ya po. Mamindua kayo lang agsumbat. May sinuti mo na nga makasumbat apo. Isuti mga bakiti 50 pesos. Free load. Pag nag-load na di talungal daw dita Pilipinas. Dahito ikat question ko apo, mamindua kayo nga sumumbat. Ay maudi nga sumbat ipan nyo ti final answer. Nga masapul nga agi-share kayo apo tanuhan nyo nag-share, hangkay nag-share automatic nga awanti pa ilod ko kada kayo, hangkay lodan. Ura kulkulidag kayo kakabsat. Tanuhan kayo na imot kayo matan yung mga i-share. Alang nga itid kumatilod yo apo. Ada buya kayo lang doon na nyo pala i-share na kayo nga 110 na po nga online. I-share yo apo baka mga bak kayo makita giwolyo hanga naka-share. Ala ko lotion te mucho. Dispensarin nyo apo tadyak nga itid tinabak yo nya. 109 eyes. Naudit na. Naabot ana answer. The
question nga pangabakan nyo iti 50 pesos preload. TM Smart Wonder Globe dita Pilipinas kakabsat talk and text pay. Anya nga klase iti pandesal. Da nga makan nga pandesal iti dagtoy unag ti kaldero. Anya nga klase kakabsat nga makan dagiti pandesal dita Pilipinas. Go! Kukut kinadopsok, ipiti pagod polpo o kan anaangdod. Ipiti jay bangki, amot nagit na bangki. Ipiti pasukin, medyo pangang angtiken. Ipiti jay burgos, ay kaagat lumot. Ipiti jay paway, tinarakas kaunay. Ipiti jay agams, nakanananam. Ipiti jay dumalnek, nakabangbang-ek. Ipiti jay kurimaw, ay agbil-bilaw. Ipiti jay bananga, agnang-nga. Alas tubo, matilang at ikipti. At apay taplag, at asimoplag. At akimapong, at apay lokmo. Hello Marian de la Cruz! Spanish friend! Del Bangarabin! Joel Florido na bumasi! Ayan natin kantam, Joel! Love Red! Is Pandesal Monay! Derry Galicia, happy watching! Is Life Bread! Pandi Coco! Ipiti Marcos na sakit nga hipit. HBO Records. Wow! Dayaya po tikipila, sige po. Da kayo nga agsidad ti kapinatay. Medyo paspasan nyo po de sumbat. Hacer los kilómetros que no has hecho en 2 meses o en 10 años. Pero allá vas, lleno de entusiasmo a recuperar lo perdido. Ante ese entusiasmo solo podemos decir una cosa: ¡bravo! Y también lo que te dicen tu mujer o tus hijos: calienta, estira, no fuerces el plátano, tómatelo con calma y... Meritene Mobilis, prepárate para volver cuidando tus articulaciones por dentro. Dayaya po, yasta A2 Spanish bread. Final answer kung nada kakabsat. Pandi Coco kunim pande Coco. Pandesal kayo dyan! Naimas si Pandesal po ita. Dita Balisteros. Happy watching iti Bastikoy Philippines. Iti Bastikoy branch dita Balisteros Cagayan. Iti Alakapan ken kastamat iti Lasam Cagayan. Dita Flora Apayaw branch kakabsat Bastikoy Philippines. Kastamat iti MJ Guillermo T-shirt printing. Ang masaragan iti Kabuluan is Ballesteros Cagayan kakabsat. Iso apo tagi pre-print iti t-shirt iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Mabalin kayo apo nga gumatang ti t-shirt ti liwliwa agpa-print kayo laeng. Happy watching dita ka amubuan Ballesteros Cagayan kasamat kini Josephine Arquero gumarang Rita Pachis Cheese Pandesal Dorong sir kunada nya idorong huli-ulita Sabado may nanalo na ako na damo dapay. No ipibilda nagunga tika Pandileche kano Pandi Coco Resalina Kawili Regidor Lorna Samalio Malunggay Pandesal basta nga rumabing bakit tingkag iba'y bayag tiyukulit tamagagara na mga kulit kay kadati akan kamulit oray no na si Porna nasulit oray angot ng medyo nalaes isak mulko oray no na pulbet kumot kodot tigimas na bakit no itirabi nakadilat no timot tibigat na kaungap isuday kang bakit tay kunkunada bildat no itirabi nakadilat no timot tibigat na kaungap isuday kang bakit tay kunkunada bildat isuday kang bakit tay kunkunada bildat
apo anak ko dito, nga may mangriribo kanyak dito nga aqua. Betty Paya. Papi, impadado contigo. Okay, kakabsat kagayam, makita yu adda puso dati nangabak. Congratulations to... Kakabsat ken kagayam, dahito iti para kada kayo amin na po, kati damdamo nga buya ditoy, alak, agyaman ako na, may raman dita ni Sir Raymanen, Reynaldo na yun, nagbuy-buya ka Sir, naimbag nga rabiim, kastamit kin ni Sir Errol Juana iti Linaw, apari kagayang kakabsat, kumusta kayo po dita Linaw? Dahito iti para kada kayo amin na po. Anthony Ramos Alvarez, happy watching! Kasapulan ka, sawin ka, ngadakan tulad ka, mangipate. Hi Juan, happy watching! Apay Sir, manuputok nun. Duwada Sir, madi kayat nga, madi nga agpakita tayo inuna, 11 years old dati inuna. Nakulang baro da barumin Sir. May isa nga baro nga nagwapo. Yan, Derek, tinagan na. Naglabas, inkalaksidin. Duwada Sir, 11 years old kon, 8 years old. Awan ti balasang. Kakabsat kayo kayem, tisungbat na. Pandikoko, congratulations to Victor Racho iti Ilocos Sur. Santa Catalina, Ilocos Sur. Victor Racho. Ada bisita mi tiya po, ada bisita mi. Pakagatman, manong, kanam, etan. Pakagatman, Sir, mamiss ko nga kanang pandiko ko, nagimas. Thank you to ng, Anita Agapay, iso apo ti dealer iti pandiko ko, may napaimpandi ti balay. Pandiko ko, Philippines. O pandiko ko apo, ada nyug na. Ada na ipaipit, ada palaman na. Hindi na. Talaga nga pandikoko. Mangan tayo. Strike kakabsat kasi avoid iti at patukariti da copyright na dito ita may strike dahil Facebook chuta Facebook page tayo kakabsat iso nga medyo mabuto nga agpa nga mang titigiti apo nga original song dito iso nga anusan nyo na po. Kakabsat, bumaba, share yu kakabsat kang gagayam ka agdaniw na kon. Kita mo sir, nung kasalti pa nagdandaniw ko. Okay, kakabsat. Dahito yung sumarunong ubrahan tayo kakabsat.
Bisyo di jay kasta unay ti pamsaakan na. Adapay naglapsat a babae na. Ribo-ribo nga OFW dito'y abroad adukam nga agrigrigat kaya't milaeng ama kakita iti makakayat milaeng makakita iti pirak kunana. Tapnuin kam mabiyag ing unguten mi nga anak ko na nakakabsat. Adupay. Ti kalkalyunan apo. Dagiti babae matapon dapay ang mga alagaan ti bagbagidan.
Siyempre, apo, tarabako lata tububaraan data, naglalo no makasarag dati amo nga na istrikto. Di ba? Di ba mga na Angelina? Iso nga isa ang ilat ang kakapsa, doon buya kayo lata dito yung tagsisindangit tayo, kikinatawa tayo. Madamdama, nagsasangit kayo, pagkatawaan kayo madamdama kakapsat kang gagayam. Dahito yapo, itisagsagot ko pa na kayo amin, da kayo apo nga makikontest into no bigat, at dan nakakaypasa iti kansyon na madamdama po iyak sampol ko idang. Dahito yapo, iti para kata kayo amin, ngawan iti labas na. Naimbag nga rabi kada tayuan kakabsat. Kakabsat kang gagayam, mapadayawan na ka po nga mga presenta iti may nga contestant para ninto bigat. Manipo tabo iti barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Isu ni Mr. Naganan, Mark Kenneth Calderon, iti Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Denggan tayo apo isuna, iti sample nga kanta na kakabsat nga panglaban na into bigat. Da kayo apo nga guybuya, nagsasangit kayo, agkatawa kayo mutata. At ito yun na po isuna, Mr. Mark Kenneth Calderon, iti barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Da kayo apo nga taga Amubuan, na imbag nga rabiyo. Mark Kenneth Calderon, nagtawin tabain to uno, taga-amubot. Naimbag nga rabi kada tayuan kakabsat. Sak ni Mark Kenneth Calderon, nagtawin tabain to uno, taga-amubuan, Ballesteros, Cagayan. Ballesteros mo lang. Sejak maaklon, panakapukaw ko, kay sunang ayat ko. Takmay ng nama, mas misuka, bayat kawan ko. Narukup manggayam, day tanakin mo, kararukin puson. Di mo pinanunod, isakripisyo, bigat ko kentuon. No pakaragsakan, ti pinagsagabag, awan mabalin ko. Nunam na maem, di na kun kasapuelan siya kun tay lipatan. Nunaragsak ka, di tasidong na, palubusan kang aron. Yelodong tengto, aldaw magbabawi ka,
pamakawan ko jak may namnama. Nunam na Kakabsat, dahito ikat makilaban na po into nubigat. Kakabsat kan gagayem, padaanan nyo iti kay singing contest, iti small application, mani po dito Facebook page, iti liwliwa kinrayaw, dagiti OFWs ngay Ilocano, singing contest, iti small recorded song, season 2 kakabsat. Dahito ikat, mabalin, dahito ya po, naga po iti probinsya ti Cagayan, sapay kumaputa manayunan da po. Sir Errol Juanay, no adon na lang kumakanta dita Linaw, taga Pari, uno taga Bugay, taga Gidam Amom sir, mabalinda nga kumamat para into nubigat. Kakabsat kin Cagayem. Province ka of Cagayan, taglalaban nubigat. Tapos into no sumaruno nga Domingo apo Isabela. Amin nga kumakanta po iti Isabela, province, lakagsagsagan na kayo apo ta, so mapan kayo apo into nubigat met. Ket siyempre po ti abakon dagiti mga bak into nubigat preload ag desisyon nakto apo takitak dagiti sangpot nga sponsor ko apo no mano ti abakon ti first, second, third, fourth and fifth no aduda mga lanak apo ti top 5 no basit da mga lanak lang apo iti top 3 siyempre ay idul-dulin ko apo dagiti mga bak nga dua first placer kun second placer nga lumaban to apo iti para semifinals kun finals in grand finals into no asadag apo iti December. Iso kata kayo apo nga nalay nga kumakanta ti Smule, mabalin kayo apo nga audition no taga Cagayan kayo tayo to no bigat. Iso apo iti Toka no first batch singing contest iti amin nga taga Cagayan Valley. Into no sumaruno nga Domingo Isabela, sumaruno nga Domingo Ilocos Norte, sumaruno nga Domingo Ilocos Sur. Masapula po nga uray sa nga pulo ti kada batch. Batch 1 up to batch 10 na po tilipasan tayo. Tapos kada batch mahala na kapo ti 2 nga finalist. Mapaniti lumaban iti semi-finalist. Tapos agbalin nga 20 ajay ta times 2 sa nga pulo nga batch garod 20. Tapos mangipresenta nakto kakabsat dagiti agkakagalaing nga recording artist nga agbalin to nga kasla coach da. Ken siyempre mawalindan to agkanta, garamid dan to agkansyon dan duet dan to apo kun kots na mga bak. Tapos ipalaban dan to apo iti grand finals. Siyempre kakabsat ken Cagayem nangangato iti abakon iti mga bak ni apo Joel Tagumasi apo ti champion iti season 1. Bali ti inabak na kakabsat nagbalin nga 16,000 agraman ti regalo na apo. Iso nga 10,000 first prize iti grand finals kakabsat. Ket sapay kumapo ikarkararagyo ta umado ti sponsor ko apo tao uray agbalin nga 15,000 ti abakon ti mga bak basta laki di adu ti tumulong iti dayto nga Facebook page iti liwliwag ken rayaw dagiti OFWs into no grand finals na. Sir Errol mabalin ka nga agyats into no bigat sir ag message ka madamdama ta agpatangta. Ket kakabsat parang kumot apo iti maysa nga contestant nga nagapumanin iti Barangay Amubuan Ballesteros Cagayan. Kakabsat, dati may dapat ti may nga balasang nga taga Amubuan Ballesteros Cagayan. Ayan nan. Okay, guri kayo po ta kita matalista. Guri kayo lang po, guri kayo hangkay nga po ang panawa po da kayo nga kakabsat ko nga aguybuya. Dati ya po ta siyempre nakakuanak mat. O dahito ya po iti maysa nga contestant para ning tunibigat. Mabalin kayo apo nga humabol malpasti live ko agpapatang tayo apo. Please welcome from Barangay Amubuan Ballesteros Cagayan manen kakabsat nagadunga taga Amubuan. Ito na. Aguybuya po isuna. Diyan ka mo no mabalin nga aguybuya isuna. Abubuya, Victor, saan na anak ko na? Aguray kailangan po ta iso na kaalag dati ko na? Ganda kayo po nga buybuyan na imbaga po nga pa nagbuybuya yo abangan niyo po ti ibasak nga istorya po ni Liwliwa madamdama ti pakasiritan iti biyag ni Liwliwa po.
Niliwlawa, imadamdama ay agbagay istorya ng kakabsat. Mayan. Nagado kami na po up to dagitoy message kanya. Iso nga medyo nagado. Nagado kas lang nakla call center ti balay mi apo. Bigbigat nakagam nak cellphone. Agang ni Mami Mayen tayo sulat bubarag dati kawan trabaho kog tatata na madamati COVID ditoy. Ket iso nga nagado nga kliyente kaslanak lang apo dito ko tilang kaslana lang atay call center dito balay. Kanayon na nga ungtan ni Mami May. Hello Mami May, kanda kiti ka sang ilima po. Happy watching kata kayo amin na po. Agsagsaga na kayo apo ta adupay ti pa-question ko, adupay ti istorya, adupay apo ti parang ko nga contestant para into bigat. Ising-singit ko lang apo. Winnie Alonso Florido, dagta shout out siya apo ka anaanusan niyo apo ta nagado datoy ubra namang babasa isumot apo iti basa ikwa kada kayo. Dahito yapo ka may isang taga amubuan manen. Please welcome Mayan Tabios. Siya kay Mayan Tabios from Amubuan, Ballesteros, Cagayan. 18 to 25 sir, no? The 26, 27 okay lang. Itanti oras nga inang ipapanaw di ta sinong mo anay ka Mayan Tabios, iti Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Dumte kastoy agon daway di ka nagsangsangit agpakadamon ayan ko Diyak kaya't makita nga lumlumdaan ka dati ipapanaw ko lagi mo't palunek iti lugar papanak siksikan tulata di ka nagsangsangit agpakada akon ayan ko gastan ko agsingsing pet kanto nuawan akton di kasibay mo sabay kumatan ng ibahayan kasa umanay lagi pet inton kailiw na Kastan ko agsingsing pet kanto nuawan akton di kasibay mo sabay kumatan ang ibahayan kang ragsak umanay lang Kabsat ken kagayam dagiti ko sample pa lang nalalaying dagiti taga Amubuan nga talaga kakabsat. I-present ko pa yapo iti sumarunong nga contestant para into nabigat. Iso apo ni gure kayo biro ko kisuna. Agbuy-buya po dagiti contestant para into nabigat. Iso nga baragragsakan na kapo ko kastamat da kayo apo nga viewers. Wow kunada po. Nakitantay man? From Amubuan, Ballesteros, Cagayan, manen kakabsat. Isu ni Miss Aubrey Ugale. Kakabsat ken kagayem, Amubuan manen. Naimbag na rabli ka na tayo aming kakabsat. Siyak ni Aubrey Ugale, agtaw 2019, taga Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Amubuan, Ballesteros, Cagayan, Aubrey Ugale. Ingaldaw sikat mapanpan mo nohot ko manipod pa'y datat nagamam mo uray pa'y kasanot pa ng iyong awan ko
sikalat at matagtagainip ko. Nagrigatin ti ka sa saad, takas ken ka ada nasawa, nginjak metten mapawilan tuirik na. Peti di ni manugot kasi kakin siya kay nagsara, ang mukalatan niya at mapasama. Mapantagi sa bensis, tanan namin taniya. Idaton tutoy puso, bagiken tararawa. Mapantagi sa bensis, taag papasa taraksa. Kakabsat kang kagayem. Amuya po impos ko, 2 Domingo nga nakaposnak. Masapul ko ti contestant nga taga-Cagayan. Hangkwen baga nga, masapul ko apo ti contestant nga taga-Ballesteros. Inyopen ko apo ti Cagayan. Ngem ga po, ta isumot apo ti taga-Mubuan, Ballesteros, Cagayan ti may nagpa-entry nga ditoy. Nagpa-audition kanyak, awam mo ti taga-Lakapan, awam mo ti taga-Pari, taga Bugay, taga Santa Teresita, taga Sanchez Mira, and so on and so forth. Inyang arod apo iti pilyek, kasi siyempre isuda po ti muna, inyopen kumat kaawam ba't ti daddo mga nga ili di apo isu apo ti mapatuloy nga ipalaban ko bigat. Isuda apo iti mangibagay iti probinsya iti Cagayan, mangpili nagtula nga po iti dua. Isu nga hangko nga pinili apo dagiti nagpa-audition kanyak, inagkaktikyan sa iti Claveria, Sanchez Mira, iti Tituaw, Igig, Santo Niño, nga mawamat apo iti nagpalista. Siyempre taga Ballesteros ma di iso ti aglalaban apo. Sa bagay, siya sino man kadakwada apo iti mapasagasatan nga mga bakin nga dua, first and second placer niyo bigat. Isuda apo iti mangi-represent iti Cagayan, kalaban dati La Union, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, kastamet iti La Union, iti Pangasinan, Yapay, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, amin nga probinsya nga daka Ilocos na apo. Watching from Milan, Italy ko na ni Manang Juliet Umbay Ebilia. Away, kasjay kakabsat. Hello, good evening, Romela Disor. Happy watching po. Kasjay apo. Isong ano, daka na kanyo apo nga, titawon na ka 18 to 25, babalin ti 26, 27, 28, basta taga-Cagayan, nga single, manya kay ti adan anak na dito yapo. Madi ko mati adanak na dito yapo tabakano ag-practice nga kansyon to, agpaspasosong agkang kansyon, madi kayat apo ti kasjay. So nga, ipinilik apo dagiti ubing, dagiti estudyante, wano nag-graduate ti college san, tapno ti kastawan ti pasaw-sawir da apo nga ag-practice. Iso nga alang nga kang kansyon ni nanang agsangsangi mo tayo ubing di jay nga na nakaidajin duyang kasano natin nagdapin da kabasol ti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Iso nga no adupay ti tagamubuan na po nga singer, datagal lakapan, apari Cagayan, mabalin kayo nga kumamat, aging gano bigat. Tano alas 8 no bigat ti rabi dito yapo, i-present kunto apo dagiti aglalaban, iti depar na iti Cagayan province. Saka ito, sir, mabalin ti makilaban, kung kunayon to ba nga ipalaban ko ti kanaka, kaskas jay. Kapintasan na po, paspasan nyo, tano malpas na ag-live, babalin nag-interview, tapos isalag ita no bigat. One saan? Kas jaya po iti style to no motibiyang. Ne. Naka-ready apo on deck iti probinsya iti Isabela into no Domingo nga aglalaban kakapsat tauray no limlima inenam ti taga-Cagayan no bigat nga nagpalista po aglalaban dalat tapo pangabakan da iti freeload. Ti freeload nga bakan da bigat desisyon na kapo no ngumato won no mababa kasi ti dati nga bubara kapo iti mga bak iti first price 1,000 freeload, second price 500 pesos freeload, 300 pesos, 200 pesos, 150 consolation prices na kakapsat sa nga gasot da nga pisos nga preload. Anyaman nga SIM card ita Ballesteros. Siyempre nagipasa ka lang nga po ti kansyon mo. Ano nangabak ka di nagsiat da 1,000 preload mo mano nga taw nga load da jay. Papanan na pa yapon niya tayo sa pulon nyo. Agsikat ka pa dito liwliwakin rayaw. Di ba? Siya Bonifacio, thank you for watching liwliwa. Kakasdiay ada pa may sapo guri kay pay. Datoy.
Hindi na ako makapagkanta kung kunada nagado apo ti agchat kanyak. Kinantay man natin may isa kakabsat. Ate may sapong agkanta. Medyo kwapay lang kukuha na pa lang dati kansyon na. Guna kayo. Bibiro ko. Kita man. Sakripisyo iniusik ka kinamariya. Kasjay kakabsat eto kasalo ni bigat na kuna nakipagpakasing nga ito ni bigat lahat ng ipang kumanong ka medyo nakapoy signal ko na dahil so nga won makipatang kayo apo tinasiat ala ka won nalaka na lang kapatpatang apo kas may isang intermission number kakabsat manipo diti ili nga Banggi Ilocos Norte kakabsat ken gagayem daytoy apo iti may nga nalatak nga kumakanta nalaing nga balasang napintas nga balasang ni Justin Balalwa. Intermission from Banggi, Ilocos Norte, Miss Justin Balalwa. Naulpit adawel pinsang bay mo kanya. Isuti sinurot mo sa angket di atay siya. Naunday apanawin 18 to 27 years old, sir. Nagaligat ngay liwag anong kasakit mo kanya. Itika awan mo awan serserbidan tuy biyag ginugurkot orasan na Ay, tumamros mo pa, no? Tanong maparte ka sikat ay malipatak ngem no mausawan na sikap manentay awagan. Nakas ang biyag ko din dan mo balas ama tapakaral sa kang umay no masaktan na di mo pinanunod tuyin pa ay ko nga ayat insukat na kisabalik ketchup kay inkain waksi. Ilocano lang sa Ilocano, liwliwagan na rin dagiti OFWs kay Ilocano, isang mga Ilocano siya ti kantaan da. Bilintal ko, iti pamilya Aninipan Flora. Awan mo, awan sa serbidan. Bago family ti Aninipan Flora sayaw, kumusta kayamin ako? Ginugurkot alasan na ginom iti aral.
day kakabsat ni Justin Balalwa, sigurado nga pumasok isuna ti Ilocos Norte iti sumarunong nga bats. Ket nya yesayang kunana ditoy. Kakabsat ken gagayem, da kayo apo nga contestant para nito dibit, mabaling kayo nga kumamat apo. Basta laki diti jo kanya iti original final song yo, in record yo, okay lan kakabsat ken gagayem. Ket kakabsat mat, agure kayo man takita datoy. Daytoy apo iti may samet nga nalaing nga kumakanta. Daytoy apo isuna. Agure kayo kakabsat. Ado pa iti pa question ko. Ada pa istorya ek. Ado pa iti daniw ko kakabsat. Agbuya kayo apo. Ure ko Domingo Nubigat. Da kayo apo nga da kayo apo nga OFW. Dagiti mapuyatang kakabsat ti oras tayon ditoy ada pay 14 minutos sakbay nga alas 3 ditoy Santa Cruz Tenerife Spain iti malem. Ladies and gentlemen, mapadayawan akmet kakabsat nga mangisubli kata kayo iti grand winner iti liwliwag kanayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Iti suna po ti first placer iti grand champion nga naangay di June 21, 2020 in the person of Mr. Joel Florido Tagumasi manipo iti barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Dahil naka-YouTube apoy suna. Yung bagarabi ang aming kakabsat, kung Sir Roderick Molino na yung bagarabi kanya, sir. Napahanap, nagpasyar ni downtown. So na po itinangapak iti first placer, Mr. Joel Florido Tagumasi ti Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Kinidayak iti kanigi, imisen na kasamsami. Victoria dinagan ko, kinunana. Inaram ko ni Victoria iti nabayan. Nupay kasa, ibanag na inanusa. Kit dinting ialdaw, napalaos iragsakto. Ni Victoria inakunan to'y ayat ko. When naganas, tunggal aldaw aglabas. Tunggal rada, ni Victoria itidenak. Ngem malas ti ami nga malas, inangaunak nigasan, ididinteng ti may saa pasama. Idi na panak, nagpasya Ay, Marinel de la Cruz! ni tatangma. To Reginald Moore, happy watching kay Christian Ragonton. Ay baris pasensyakan, taawanin ni Victorian. Happy watching from Malaysia, Grace Duldulaw. Karoba. Ay to Marivic Organiseria Admin. Lydia Garcia, happy watching. Estela Garduque Garalde de Santa Cruz, Tenerife, Spain. To Paula Rina Armada, happy watching. Nasakit, tinakim ko itinabasama. Ket napanak, naginumiti ara. Igasat ko sinang sangita, tawanin diliw-liwag ni Victoria, ket tawanin ni Digena. Tumanang Shelly Bonifacio dita ayaga bulog Cagayan, happy watching manang. Iyal daw bulan kentawen,
Nadamag ko ang Victoria si Mang Peteng. Dagos ko at sinarungkaran, mailiwang ko na tungkwanan, imayag damit, iubing na kaduanan. Ket di ta sinagpatinggaan, na ito'y kanta, istorya, may panggetin na ya. Nagsubling iliw-liwa, ti Victoria, sinuriana. May tulen ng Molina Aleste, Kasinsin, happy watching. Hello, bossing. Kuna na yung marinig ko kaliserya. Kaduglim madenggeng da ito'y kanta. Agyaman na kanya yamin na po. Kastamat king ka, Joel Proido, Tagumasi, ti Amubuan, Balisteros, Cagayan. Iso apo ti madaydayaw. Iso apo iti madaydayaw nga nangabak first placer iti season 1. Iti napalabas nga grand finals iti June 21, 2020 kakapsat ken Cagayem. Talaga apo nga inyawid na. Imbangal daw yung aming kakabsat. Talaga kakabsat nga inyawid na tay 16,000 nga premyo na po. Agraman da ti regregalo nan. Agasam, dito ilang apo liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, iti pakasarakan nyo apo ti kasta kadakkel nga premyo nga isagsagot kada kiti agkakapateg apo nga sponsor ko apo, iti napalabas nga grand finals kada kayo amin nga nag-sponsor apo, agyaman ti unay kada kayo iti agnina, sapay kumatama pamindwayon to apo, iti ag-sponsor into no grand finals iti season 2. Ket kada kayo amin apo nga mayat nga gi-sponsor, i-message dak lang apo, ray basi-basi lang apo kung nga kailangan ti dakkel nga i-sponsor yo. No kasano ti papanna ka nati ading ko DJB Pilipinas ken kasano nga makadanong kanya kakabsat ken gayem ay ibagak to kakabsat no kasano ti pamayaan niya. Kaya tagyamyaman nakti ano siya po da kayo apo nga hanga maumuma nga sponsor apo tanawan ti sponsor apo awam ti babuya yo nga liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano ditoy tangatang apo ta kakasinak syakti ay kakasing agsasao syakti agbirbira kakitoy tapos syak pala timang premyo kanya da haamot na nakakabsat isong agpakpakasinak kada kayo nga medyo ada maitulong yo thank you apo ko no awan okay lang basta buya kayo ko nag-share kayo kano sponsor kayo ko siyempre gitag sponsor isumot apo ti yunak nga ibaga tinaganda kas panagyamang ko tian anos da ken ay ayat da iti daytoy nga programa ken ditoy ading niyo nga agbalin nga timon iti daytoy nga programa manipod apo ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain, toy pagayam yo Roderick Temporal Ben Lizardo Molina mangkabkablaaw kada kayo amin apo iti naimbag nga rabiyo dita Pilipinas sapay kumaapo ta nakaradkat kay nga kanayon kastamet kadagiti amin nga hello to Lorraine Baguyo kastamet kadagiti amin nga OFWs ayan man nga suli iti lubong iti ayan nyo kakabsat ken kayem sagbay nga ibasak apo iti pakasiritaan ni liwliwa ikang kayo mo't apo iti may isang kanta para kada kayo amin. Ket yan na. Da kayo apo nga buybuyak, agyaman na kapo. Tiyan anos yo. Sapay kumapo ta kwa. Ya mo mabirukan dati ayan ti lista akong kakabsat. Kung kayo takitakpay tayo lista ak. Okay, kakabsat kang gagayem. Dahito iti para kata kayo amin nga awan iti labas na. Isang sagot ko kini Sir Errol, dadtapay lang isuna sir. Kita man no, mabalina mo lang maki-contest mo. Dahito yapo iti para kata kayo. Nga awan iti labas na. Daytoy. Yo kayo. Pupukaw ko na naman ng Estela Garduque 1. Para kata kayo amin, isang sagot ko kini Sir Errol Juanay. Nagiti barbaro po nga si Maras dito'y page. Baby frozen tears, it was hard through the years. I'll never give up
ever one of my dreams. And deep inside, it's my love still alive. And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it will be for better. I gave you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you more, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. Hello, happy watching, Sir Errol. Damdama ko nga ang buya ditoy. Hello to Evelyn Talbo, Deli Pinol Admin, Christine Ragonton, Debliger Pasqua. Baby, now I know love, and I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without pride. And I can't hold on to the feeling that's gone. And there's nothing to lose, 'cause I'm playing a fool. When I'm in love, it will be for better. To give you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, baby, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. And if I ever lose your mind, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love. And I say, no arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, girl, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true. Ayang kakapsat, dahi ti para kata kayo amin, ngawan iti labas na sapay kumaputa na agangganas kayo apong aguybuya, padaanan nyo iti sarit, iti pakasaritaan iti biag ni Liwliwa, ngayon nakibasa madamdama kakapsat. Gure kay lang ta, ikang kay payapo itin, sunata nga para kada kayo amin nga awan iti labas na may sapay kakapsat. Okay, dahil yapo iti para kada kayo. Sir Errol. Ay Ilocano matikan siya nagtata. Para kada kayo amin na po nga simrat. Nagitidaan nga buybuya. Ni Sir Errol Juan ay dita linaw apari kagayan. Decided to my love. Hi to Mami Maya, buybuya po ti asawa. Dita din na awan nagbasulag, inaramid kumet amin pagragsakan. Ngem anyan insubad mo, sinagtanlaing to'y pusok, di mo inilalag, wapudno ngayat ko. Karing kanya't inka tinalikudan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti Sir Servina, nasamit ngayan ayatam.
Awan amok nakabasulakin ka. Dita din nam awan nagbasulag, tay naramid kumet amin pagragsakam. Ngeman yan insubad mo, sinatime laing to'y pusok, di mo inilala na pudno ngayat ko. Karin kanya't inka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serservina, nasamit alangin-langin ta. Awan amok anak kabasulaken ka. Dita din nam awan nagbasulag, taim pa'y ku amin akabailag. Dita din nam awan nagbasulag. Sikat ng perdi ng waswas ken niyayat, nang keltay kadagiti arapap. Ajak nakita ni manang Aji Julian kunana. Hay to kadagiti apelyido ti Julian, Grace Julian kunanan sa apo. Happy listening kata kayo amin amo dito'y Spain. Ti ada apelyido ti Julian di nga nakita dagnalan yung sige tinagan nakakapsat. Talagsa ka po nga pa ng buy-buy ayo apo ti Julian family. Saan nga sangis bossing? Justin Balalwa, happy listening. How watching? Sira nyo title nata kantam kaya takman. Dita din nam awan nagkurangak sir. Awan tinagkurangakin ka sir. Dita din nam awan tinagkurangak. Hello Salindag Kawili Regidor, good night. Thank you very much. Rosemary Juan Julian, happy watching po. Kata kayo ako dito Spain. Dita din nam awan nagbasulag, tay naramid kumet amin apagragsakam. Ngemanyat insubad mo, sinagtamlaing to'y pusok, di mo inilala na pudno ngayat ko. Karin kanya't ingka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti palserbina, nasamit alangin-langin ta. Awan amok anak kabasulaken ka. Dita din nam awan nagbasulag, taim pa'y ku amin akabailag. Kata kayo minawag buy-buyaw ni Florido ni Benz Ali Mendoza mi maldita ko na jay ato maribik ko Galiceria. Thanks for watching. Di kayo magagayem ko na hi to Marinela Rubio de la Cruz, kumusta nila kayo mo balasang na imbagan. Pa-shout out man Sir T. Torres o Hanok Family
jay bago abulog kagayan from Marites Torres Ohano. Happy watching po, Ma'am Marites Torres Ohano. Norgy Bilori, happy watching. Manso uray ang paparaw. Kuna ni Mami May. Hanang paparaw, Mami. Nakapoy lang tilaya. Sampay kakapsat ngay basak iti pakasaritaan ni Liwliwa. Aday to ya po iti para kada kayo amin tagsagana na mat apo nga makitak dati basak. Isagsagot ko kada kayo amin apo nga sakpay ngay basak to may sapay nga question ta mga bak kayo mat. Aday to ya po iti para kada sir, mabalin ka nga tawagan titangatang kunana. Ngatang tawag ngatang sir mabalin ka tawag ngatang titangatang kunana. Madamdama sir. Kasi ikitak to pa no kasabto pa nagtinawag tati live. Pakadaan nyo po di question nga pangabakan nyo si 50 pesos free load. Tapos istorya ni Liwliwa. Na kayo po nga nalaing tilok na. Ang sakitikan nyo nga katkatawa kung dahito ibasak na istorya po. Hello, mahal. Si kakadin na ito'y nabayagsan at di nausan ta sa puno. Di mong susumbatan nagkiti-text ko ka. Binuwag ka sa bali akatetext mo itan. Nalawlawag kumano ipudnom kanyak-yak ko. Takno na mo ti aramid ko ni ka. Sorry mahal. Juan Mabalin Victor! Mabalin Victor, di sumali ore mamintal mo ka nga mga bak okay lang basta muna ka. Tawan na Hello to Lydia, Laina Sabado, Tuy Apalacio, Evelyn Talbo. Dandanin sa paikitid ag-expire tay SIM card na ay nagrigat biyag ko sa saade kita. Happy watching to Mr. DJ Ryan Alcabedos Ogale, iti Kabayo Ballesteros Cagayan, iti host, iti Murmuray Ken Linglingay, nga masarakan iti Barangay Kabayo Ballesteros Cagayan. Happy watching DJ Ryan Alcabedos Ogale, to DJ MG and DJ LJ. Text ka, masumbat ang message ko ka. Ang klaro itata, adayo may sakin may sa. Ang mukha mamis na ko, kasta update ka. Ay to Alexander Andres, hello ko na nakakasap. Benz Ali Mendoza Maldita mayat sir, takantang mayat sa bayan na makaikat bandog ko na daw. Victor Racho, okay nga rin sir, gracias. At ako Espanyol mo? Di mas baalan nga iliw ko ken ka. Ket iti cellphone ta iparit na.
ko si Reron Juanay no nakaring kanto payag patang tanto madamdama. Get it cellphone, daipad na. Ay nagbigatin, ayan mayadayo ka, mayadayo, itinapateken ka. Di maspalan, ngaililupaken ka. Get it cellphone, daipad na. Ay nagbigatin, 50,000! ayanon mayadayo ka, mayadayo, itinapateken ka. Di maspaalan, ngailiw. Ito'y messenger ko, sir. May messenger. Hay, liwliwa ko na nakakabsat. Kakabsat kan gagayem. Dahito ya po question and answer portion. Mapantayo ti question manen. Sabay nga agibasarak ti sarita. Estorya ti biyag ni liwliwa ken gagayem. Ti pangabakan nyo po ti 50 pesos preload. Iti kadayto yung kalgaw. Wano kapudot na po dita Pilipinas. Anya. Dagiti anya datay naimas nga masidano kastoy nga kapudot ng agtob. Tobo dita Pilipinas. Go! Kasinugat mo, pinaune, kusukin na
dapiton. Kakapsat ako nagtubo. No napudot, kaputo nagtubo ti sardinas, kakapsat. Samot, gusto nga answer na kakapsat. Dita apari kagayan, dita dukan apari kagayan, dita ti pag-alalamit ti nagado idi papait. No siyempre no panagtuto panagtikag kakapsat agtubo ti papait, di ba Sir Errol Kuanay? Papait. Congratulations to Marinel Ruatos na puro una ka man ng Angelina Cortez. Ni Marinel Ruatos po da puso na iso tinangabak. Yan aon sa mo yun tibi. Insinyo itong arakon Sir Ray, Sir Errol, champurado. Dahito ya po iti para kada kayo amin nga wanita labas na. Congratulations to Marinel Ruatos. Kakabsat, dahito ya po iti para kada kayo amin nga wanita labas na. Okay, mabalin ko na po nga Mabalin ko na po nga ibasa dahito sarika pasakasaritaan ni Liwliw. Wala kayo po nga nalayan mayat tilag na. Naimbasak gidi na po di edition number 6 sa datoy. Ngam doblektado ti agboy-boyat nga barbaro. Okay. Okay, Paula Rina Armada, good. Approve, Paula. Dahito ya po pakasaritaan ti biyag ni Liwliway na daw ko dato nga pa-istorya iti Liwliwa kenrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Da kayo po nga mayat ti ilakan na agiti nararabaw iti papagaak na dahito yan ti urayin nyo apo nga parte na. Basa ka po iti pakasalitaan ti biyag ni Liwliwan ang gidinirayan Alcabedos dato yen ngam doblen tayo apo para kadagiti amin nga barbaro nga simurak dito page tayo. Naimbag nga rabi, naimbangal daw yung papagayam. Di surat ngayon nakibasa iti dayti nga gundaway, ket naga po iti pagayam tayo nga nagpailinged iti nagan nga Liwliwa. Nga OFWs iti OFW iti Middle East. Kastoy man kakabsat iti pasamak iti biyag na nga dinantopulos nga malipatan. Dear Manong, may sanak nga nabakitan nga balasang agtawen iti 45 adaak ditoy balasiw tao akas OFW. Daytoy apasama kiti biag kuket rugyak iti agtawenak iti di sa sais. Sweet 16 kakapsat ken gagayem. Nabakitan nak kunak saan agapo tanaalas nak. Iti daytoy nga tawen ko adapay met basit pamuyaat. Mabaynak kuma nga mangiburay daytoy nga pasamak iti biag ko ngem nakunak bareng makaitednak iti basit nga adal kadagiti padak nga babae gapu kenayat Manong. When agtawenak iti di sa sais Manong. Di makalnak iti maysa nga baryo 7 kilometro kadayo iti ilimi. Iti daytoy nga tawen ko makita Manong nga nananaynak abalasang tano iyarig ko toy bagik kadagiti kapatadak nga babalasang may sanak nga rimat abituen iti baryumi. When Manong ada pamuyaak napintas na lapsat. Agtayag nak iti 5 kadapan ken innem apulgada 5-6. Nakinis dagiti kudil ko nupay kayo mangginak. Mayat iti pamagik nga dakanyak itik ikutan iti maysa adayag iti baryo. Dimakilnak iti pobre nga pamilya. Na istrikto dagiti naganak ko aglalo ni tatang Kumanong. Iti daytoy nga tawen ko
adu nga babaro iti nagarem kanyak wenno nagraem iti kinapintas ko pakaibilangan iti maysa nga kinaubingak nga awan sa bali no di ni Samuel. Fourth year high school ko idi mariknak makarikna akon iti ayat manong nge magsipod ta permiti strikto dagiti naganak ko awan pulos iti makasideg iti balaymi nga umayag pasyar kanyak aglalo no kasjay nga mabartek ni tatang ko. Adu iti agrayo kanyak adaditan ni Samuel nga kaarubak manong. Medyo agin na dayo kami iti balay nge madalanak iti balay da nurumwarak nga mapan ag-eskwela. Third year high school na ket fourth year high school not met ngem agpada iti tawen mi wen manong agayat unay kanyak ni Samuel ngem yak unay ingkang kano tamabuti nga unay ken itatang ko baka maamuan na nga agar-arim kanyak adu nga love letters tin inted na katagiti kaklasek manong ngem jaks sungsung batan wen nusob sa balitan wen ititawen mi nga di sa manong ubing kami pay nga ginayat daytoy tay kung kunada nga papilab. May nga malem manong nga panagawid ko anaga po iti eskwela ngagmag na aday suna nga mang paspasungad kanyak iti nagkurusan adalan nagkulayaw to'y kaunggak manong wen yak ilibak manong agayat na kanyana guwapo iti takder na nga 5'7". Pang basketball iti bagbagi na nasirib nga baro ken nagaget iti lugar mi. Iti asideg ko tama batuga ko ni sunak hinunana. Liwliwa. Mabalin kadi iti makisabay ken ka nga agawid. Naalak iti nagnervyos ta inyisim na nga impaludip sana ingkiday kanyak. Saan ko nakumamanong ngem adaytan nakisabay kanyak. Bayat iti panpanag nami kinunana. Kumusta liwliwa kumusta met jay im nabayagen nga imbagbagak ngay medyo mababain manong. No kasano iti bain na manong kastamet iti nervyos ko ta baka makakita iti panagkuyog mi nga dua medyo dimistansya manong tatalaga nga numaamuan ni tatang ko daytoy pang-or ti maramanak ken ni tatang ko gapu taasideg kami iti balay da tamalabasak kunaklatan ken kuana agawaan takit din timagna tanusaan agpadata amalibak baliwan tanto ti agsarita medyo intaraykon itinagna nabati sunan manong ngem gaputa agduyok mettoy pusok nga jak makita tinalyaw ko agpaypayapay sa kimiday ginuyabak ngem tay pusok kasta unay tilagto na manong una imblad dati balasang kakapsat naaring mababayi haan hangan naaring mababayi dayto sir agayat nagmanong ken Samuel itinalimit ngem mabuti nga ken itatang ko ta ken nanang ko baka mapang-ornak iti sikat dayto yan manong tay kung kunada nga damo nga ayat ngem tinanang ko laeng iti gargaraw ko tanarigat manong iti machismis iti lugar mi
Naglabas iti bulan ken tawen, adda akon iti may kadwa nga tukad iti kolesyo ni Samuel. Adda metten iti muna nga tukad iti kolesyo Manila manong iti nagbasaan na. Naginadayo kami kanayon latamed nga susurat kanyak ta classmate ko tay kasinsin na isuna manong. Isuna iti para ka ited kanyak iti surat. Awan pa'y nagkinawatan minupay adda kami iti nananay nga tawen. Mariknak agayat unay kanyak manong. Ngem agin ininadayo kami. Iti kurso nga accountancy ngayon nag-inggaed iti nagadal inhinyero met manong iti inala na. Nagtingan manong iti bakasyon nagsera iti pagadalan mayo idi. Yak ninam na mga kita kami. Anyan manong nga kilaat. Ku idi makitak isuna iti may nga pasken. Oh, may nga pasken. Nyanya ka nga pasken kakapsat. When manong naimbitaran nak iti may nga debo iti may nga gayem ko imbaglaingen. Takas taunay ti bartek ni tatang ko iso nga ni nanang ko laeng iti nagpakadaa. Wow! Gagangay manong iti debo ada pasala na. Ada kayo po nga mahilig ti sala. Adu kami nga babalasang anak katugaw iti salunan. Damo pa'y lang nga sunata na akas amin nga babalasang nga naisala. Ket anyan iti kay bayok manong iti tangadek tumay mangortis ya kanyak ni Samuel nga inayayat nga iyaw awat nan iti dakulat na tapno mapankam agsala. Napawalalo nga nervyos ko tadamok iti makisala manong impatinganak iti salunan nga dinanggayan mi iti sonata nga Please Forgive Me by Bryan Adams. Bayad iti panangdangdang kay mi iti sonata, kinunana, liwliwa. Nya kasano maadamet lang kadi kay mo dingan to'y pusok, to'y datdaton ko ngayat ken ka, inyara sa asna, itilapayag ko, agsipot tapermi pigsa, itutukar manong, imisim naklaeng. Naala ka Mildred, ken kunak imisim reklaeng ken kuana nupay permi titigirger ko kabayatan nga agsalsala kami. When liwliwa ay ayaten kaunay kinunana manong iti dayta nga naggeg kumanong kaslanak lang nakangig nga tuleng immirop iti kep-kep na iti siket ko. Akayat na nga sawen, amwen na tisongbat ko. Kaslanak lang agtaptapaw iti rabaw dagiti ulep, iti napalaos nga ragsak ko, italaeng ang nga mapadasak manong, iti madigaan, iti salunan. Tanya nga rod awan met ti umay agarim kanyak jay balay, taper mi met ti strikto da kanyak lalo ken itatang ko. Dahito apo kakabsat, agure kay tabaliwag dati mata ati kwa dati dati apo iti sonata para kata kayo amin. Ayan nan. Agan alos kayo apo. Ta medyo mapanan di yan ti climax na. Idi nga gundaway manong. Yak napupuutan nga iti nang ibalikas iti nasamit ngawen ken Samuel. Nagnubiran. Agayat nakunay met kanya na manong. Bahala ditan no maong tanak no maamuanda nga sinong bata kon ni Samuel. Manong, lalo ken ni tatang ko. Agsaunak pa'y agsaupay kumaisuna ngem isumet ken iti pan nakalpas itutukar manong.
Dodo kami gayamen nga nabati iti tingay ti salunan, kapilitan nga naging nebet kami. Adalimen iti rabii, idi malpas iti ragragsak nganong, adalat ta ni Samuel nga umipipos iti likudak, no talyawet na palalo ti isem na sigurado naragsak taisunan ti agtagikwa iti pusok iti dayta nga gundaway. Wen manong naalanak iti pasala, da kayo apo nga babalasang ina nga babagat sino apo ti naala ti salaan kada kayo. Agnobyo kami ken ni Samuel manong. Agnobyo dan apo. Agure kayo apo, agnobyo dan. Yak makita, wow, agnobyo dan. Sino apo ti naala ti salaan kada kayo, ina nga babagat, da kayo nga agbuy-buya. Iti panagawid mi ti dayta nga parbangon, upat kami nga nagkukuyog ti gayem ko ken ti boyfriend na ni Samuel ken siak. Napalalo nga bannog dagiti sakak, siguro naparalwak manong iti nagsalata every piece never miss, maalanak nga maala. Napintas ka gamin so nga do ti mangisalaking ka. No, napangit ka, daya mangisalamot, kakapsat kang kaya. Kabayatan iti panpanag namin nagaragsak kami nga kukuyog, nupay nervyos, buteng iti marikrik na. Ragsak takakuyog kontoy nobyok, nga ni Samuel. Kalpasan nga naitulad mi dagiti kadwami, dudua kamin manong kin Samuel, nga mangdaldalyasat, ti agpabagatan nga kalsada, mabuteng nak, anyem saan mabuteng nak saan lalo tay di gabayan nakon kabayatan iti nga magmagna kami kasta unay manong iti adupay kasta unay manong iti aryek ko iti dayta nga ta italay nga mapadasak iti magabay pagamuan nagarbisen manong garbisin kakapsat agtudon sa iti dayta nga parbangon, kapilitan nga naglinong kami iti maysa nga bahay kubo nga malabsam mi, ditan manong nga nagkulayaw iti riknak, aglalo iti sumrek kami iti dayta nga abong-abong tapno laeng aglinong. Okay, ibiting kayo apo, sumulat na niyayan ti bahay ko bo, aglinong datang todo. Kimabalyo nga tang kalililwa ako na. Okay, kamusta kang gagayem? Wow, simulat na niyayan, abong-abong parbangon duduwada agnobyo dan. Abong maiyalangatan kamusta kang gagayem. Ay. At dahil sumbat nga pang-hormon, ni kunada mapang-ursan niliwliwa kakapsat kang gayem. Dahil ito ya po iti sagsagot ko kada kayo, bitining kayo. Dahil amin nga OFW nga dato'y balasyo tao para kada kayo amin. Sunshine Sarmiento, happy watching, Justin Balalwa. At dati tatay ka, nalawa ka kanal. Nalpaskan liwliwa ko na ni Winnie Alonso Florido. Na kayo naglinog na kailangan awang pa napasama. Nagnubyo na lang gisalaan, delikado mo na da. Mabari at tayaripit kakapsa. May isa marik na kitang tiligat na may adayo iti napatek ken ka. Hi Ruel malupit nga impanaw mo ajat idin inkas kaso nga moreno adayo ka Unang niya ako Grace Tuldolo siradan ako madamdam makakapsat unang anda man nga maging istoryan sumangpet ka
konserto kasiyay ko. Iyala dansan. Ipusin. Iyablak na tayo ipos ng Brian. Hi, Reynaldo Florido. Ilagan ng kadakaya po. Nalpasin Mildred ko naman ni Nicole Beltran. Ang payo nalpas. Emsa Hawang when akapsat ko na na. Flora Bella Borde, happy watching po. Marek na kitang tirigan na. Adapay nabatbati ako nga may isang oras kita 8:40 minutos sa pa nagkakatwa tayo. Ano ba'y? Panaw mo at yak idin inkas kaso saan ko man nga agbaliw pa'y No apay ako nga napanaganan ti Liwliwa Kenrayaw dahito nga Facebook page. Inalak na ginagan ni Liwliwa ako ditoy. Iso dahil iti nagbalinan ng inspirasyon din mo dibiyang nga nang ipanagan ti Liwliwa Kenrayaw dahito nga Facebook page. Babaan iti dahito nga surat. soket na kem ngemuray no adayugaten na sikat linaon to'y puso ken rignat sumangpet kan tananamen ta niragsak di sinangan tangayan sumangpet kan tananamen ta niragsak di sinangan tangayan. Ayan, kakapsat kang kagayem. Ituloy tayo ti istorya ni Liwliwa po.
aglalo pa yen iti ibatan na. Iti kakaiso na nga taraken na tapno agarab iti naraber nga karuutak manong. Anyan manong jak amuno anya ti ubrek no ited ko wenno saan ken kuana tinabayagen nga bulbulo den na nga imaklo nga alsong ko. Nakigtot nakmanong iti katen na tay pantalon na agraman iti apot tikim mabalyo nga taraken na. Amok manong taim parikap na sabay ngay inagkan. Siyempre, yung testing na matapo no, nyadak ko no basit ko na. Inunahan tan na nag-asawa tan nakakasawang kakapsak. Pimampay niliwliwa sa bali apo tinayas ang sawa.
Nabtaktay da na nabitaktay bibitakan na sa bali apo tinangalakan tayo nobyo nga nagwapo. Dahil tuwin na po iti sagsagot ko kinililiwa dita Middle East. No agbuybuyaw nagdengdeng giso na po dahil ito iti paraking kaliwliwa. Nabayag na intin na dato yung naimbasak pa lady. Kumasya, di papasulit. Lumarak-rak taya't langin-langin. Basta't nalawang anak baybay-an. Sa naklaan po at tuok ka. Makita lang, iti maminsan. Umanay ken katawag ken pa kumustan. Uray nga sakit, ilit nga awaten. No panunutin, asikat ay ayaten. Pagpulawag nagkurkurangan pinagtalak di kumura jak pakat imbes kay ay wenda saan ta indadanes na basta kadi napudno nga agaya. Siya ipagkasulit lumarak-rak kaya't langin-langin. Basta't nalawang adang baybay-an. Sa naklaap mo tuok ka. Umanay kada makita na iti maminsan. Umanay ken katawag ken pa kumustan. Uray wala sakit, pilit nga awaten. No panunutin, asikat ay ayaten. Pagpuruwag nagkurkurangan kaniya. Pinagpelak di kumura sa pakat. Imbes ngay ay wenda saan ta indadanes na basta kadi napudno nga agaya. Kasano nga ipatek ko ikasen ka martirag ka puso ayat mo sakmarik na patek ko sakmarik na tatong mo kasano at bukne pagkuuk ko. Kung purawag nagkurkurangan kariyan pinagpelak di kumura jak pakat. Imbes ngay ay wendan saan ta indadanes na basta kadit napudno nga agayat. Basta kadit napudno nga agayat. Basta kadit napudno nga agayat.
Dajaya po iti para kata kayo amin nga wan iti labas na ket bumasit ti viewers. Da kayo po nga simurakhang kayo nag-share niya. Dahito po iti para kata kayo nga isagsagot ko kata kayo amin nga wan iti labas na po nga guybuya. Thank you very much kada iti 15 apo nga nabait na padidatay. Dahito po iti isagsagot ko kada kayo amin. Da kayo po nga hampay nga nakaturog. Thank you very much kada kayo po. Ngising manen init jay daya maniput parbangun arapap ka daytoy pusok sika ti pitpitik na ken sikag nanayon anang tagikwa para kini mami may daw tinarigagay kang mangipot kay suna arigna ket nagtulit ti panawen si kaita mangpongponas lulwag no siyak agsagabang. Now and forever, when si kalaing biyak diyak tagikwa daytoy kariken ayat ko naunay pa'y dumtento luyon ken bagyo itaken itiyak nanayon sikat agikot to'y puso kaputa si kala ipat patek ko aging kamaksat anges ko now and forever. Hi to Sir Reynaldo and ayo to Flora Belia Borday, happy watching kata kayo amin na po. Winnie Florido Alonso kang dito'y panunod ko kas aniniwan at iti likod ko ngauray agaluyo wenno agtudo at kakanayon to'y sibay ko
iti sagsagot ko kata kayo amin na po. Uran mo dyan kamutek kansyon na po. Alakan anusan nyo lat. Tanan nyo lat tayo patpadlawon na po nga manjak unay amutek kansyon. Dahito ya po iti may sa apo pa nga may sa apo nga daniw isagsagot ko kadagiti amin nga OFW manin. Inaramid ko manin ato di nga daniw na po. Dahito ya po. Dahito iti para kata kayo, may isang adani yung isagsagot ko kadagiti amin nga OFW pinaulwak iti balikbayan. Balikbayan, da kayo pong agbalikbayan. Suna tayo dato. Ay, para kada kayo dito nga daniw ko. Music, maestro. Daniel, pinaulwak apo iti balikbayan, inaramod to'y numotibiyang. Ididamdamu, inat apalan. Kadaraan nga agbalbalikbayan. Sumangpet da, nagpipintas dan. Adupay tinda mapasarabuan. Pinadas ko garod itinagabrod. Pagaambok ket saan anatuog. Para laeng iti pamilyak, rigat ken tuog, inan anusak. Taamok apara ka nyada, ti pamilyak nga pinanawak. Ngamitatan tanapadas ko, rigat met gayam ti umadayo. Yakpay makagamagatang tibadok, tayan anay kumet tuyada nga sweldo. Nagrigat ti biag iti Pilipinas, rigat lata ditoy na isadsadak. Tay ka rigatak iti agubra, nupay tuy bagikon ket agrakaya. Dakulap kon agkukuplat, kendapan kon agsasaringgayad. Tibiyag tibalasi utaaw, tiamok no pumintasak, no agabrudak, ay naapo, ay natabalitad, tinanamnamak, tanapun numeten ti pekas daytoy ropak, sa kanya, no muna tajakmet amo, no anyat pangikat, ngem no uray kastoy ti itsurak, nalimbong latat kapanunutak. Ken anak ko inak ida isaksakan. Nupay narigat laing iti panagbiag, ingkar karigatak iti lumangaw. Mapagsarbiak laket di nga nalaing dagiti anak ko. Saan ko kuma nga ituloy iti agbiag. Ti adayu iti sidong da, ken pampanunutek itagbalin akasasaad da. Rigat niya da dito'y balasi utaaw, balikbayan nga inak inapapalan, itata adak dito'y nga agrigrigat, ikarigatak ti sumanglad, para itinapimpintas pa'y amasak bayak. Dahita po iti naginaramit nga balikbayan, kita kayo po nga OFW, agsangit kay man eh. Sangsangin mo ni Evelyn Talbom. Nakaya po iti naramit ko nga duwa nga daniw, ket sapay kumaputa, dagidya po, inspirasyon kada kayo aming nga patak nga OFW, tauray pa ya po iti rigat, ngayon tayo makaspasaran dito'y, dito'y apo, at dapay kuna na dito'y apo. Daya po iti para kata kayo po OFW mapinauluwak.
Dahil po iti balikbayan, si dahil iti para kada kayo amin na po nga OFW, ang kaisang sangit. Manang nililag sangit manin. Dahil ito po iti para kada kayo amin. Aming nga OFW apo. Naglaing kakitin nga agpasangitin, sir, kung nada. Dado ya po iti para kada kayo amin nga awan iti labas na. Sika, tiga po na. Da kayo apo nga data Pilipinas, tiga po na. No apay nga dato'y kami abroad. Justin Balolwa, nakalingkapay. Ni Justin Balolwa, happy watching kain ka Justin. Dahito iti para kata kayo amin na po nga You are listening to the beat, the music, with exclusive mix by Maban na kabuti, joke, pagpakatawa, agsaka na kayo manin.
Agsangit kayo, pagkatawaan kayo, pag moyungan kayo. Squad. DJ Arjun. Ay, Anton Sabal, thank you kung tatapuso, kapsat. Manong kano ading Kanton Sabal, 48 kon. Squad. Hello to Marinela Ruatos. To Flora Abelia Borday. Kada kayo amin ako nga buya na kayo mo i-subscribe yung YouTube ko po, Roderick Molina. Kan ang-follow kayo po dito yung page. Dagiti mga baktigurias. Isalayo ako. Na kayo agitid na. Medyo igunggo-gunggo nyo lang. Alwadan no alwadan nyo ako no matin lang kayo dito katre. Yasin Balalwa, Angelina Cortez, super cool. Winnie Alonso Florido. Big Squad. Hello to Evelyn Talbo. Angelino Cortez, super ko na naman ang Baby Girl Pasqua. Christine Ragunton, Roel Malapit, sir. Ikinding-kinding mo ay anyan. DJ Ang sakit Arjun. adyang ko, agandang. Ibabam, ipangatong kakabsat, nagimas kagsala. Liwliwang, bossing. Nicole Beltran, happy working. Flora Bella Borday, hello kakabsat. Gina Padilla, Kalimlim. Justin Balalwa, Angelina Cortez, ikindang yu ako. Kending. Isalayo ako, tagsala na ako dito. Nakasanakan nyo ako di Facebook page. Ti live streaming nga taluras kami. Gudwa na pong agsasao. Siya alaang. Gimaras. Big Squad. Sabayan dak ka no, admin. Hello mga admin! Ni admin Liday, ni admin Gasat, ni admin Dungo, ni admin admin pa Tunga. Yak may kabesa kita codename yo. Exclusive mixed by DJ Arjun. Ala, alwadam na mapitak na pinggan. Ikin nyo ako. Alwadan nyo lang na may pakaglis kayo, agsalasala ah. Dahito ya po iti para kada kayo. Nga buya mapanak tatamat ti jokes. Datoy. Angelina Cortez, ala, katkatawan ni Manang talaga. $63 po, tagbuy-buya pa ilang. Si kantay kapintasan na naglabasit day tarupam. Kitay mo anahitan sino katampi na ugedam. Buok mo anakulayan pintas ang katalapusanan. Idakes na saan nga nilakay mo tiin kay sagsaganan. Saan met nga atay makibibiyang nuisog pagragsakam.
Uray payamin kekat na yunam, sangulikot pa ekstensyon nam. Anya kag may sardeng mo kuman, na nilakay mo lipliputan. Taiso tinangaklong kanyam, idi bardang isit ka pailang. Ay maulawak sa maulawak sa Mildred. Yak meten matarusan tiktik na imo na limit, Mildred. Unag nutay ka dem ng mga sawatiin ka ipat patek. Adala nga rin ken ka di ka paila marmarnek. Ay maulawak sa Mildred. Yak meten matarusan tiktik na imo na limit, Mildred. Unat nutay ka den ng mga sawatiin ka ipatpatek. At dalang radon ken ka di ka paila marmarnek. Sikantay ka baknangan tila dapak palpalay langan. Pinto oras o nga ka-online, puro selfie kargada time lang. Kasano nga tamet tay pamilyam, timpay pulos ang pagserbian. Kastalang nga radwente o obram, balang katiskan tupay lang. Manangkuan na pa'y oras mo, at anang imday tabyak mo. Maan ano no nangisit kudil mo, ano narasay takit kiday mo. Pinapatik na may satlakay mo, na namangklon nga si Pabu. Papudawem day tapuso, day tapinta sa napudnom. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudnom. Dahito ya po iti para kata kayo nga istorya, ada istorya kakapsat kang gagayam dahito iti istorya ko iti kan tayo ti medyo pantay di faithful love ta kaya tanda kiti babaga dato faithful love uray nangisit ti gudin mo na napudaw ti panagpuspuso kunada paiso uray mo na nangisit takim mo Presentamos Little Music, la nueva. basta mapudaw ta rupayo ko na. Di ba? Uray nangisit takim mo basta napudaw ta rupa mabalinlat ta. Y disfruta de una prueba gratuita de music. Dahil ito istorya kakapsat. Kakayong admin, nalpas ko amin nagdi-re-review lang. Iti may sa apong unag ti pagadalan. Iti klase ni Mayang, ni Ma'am Mayang. Hanga ni Mami May daytoy at may tinagan na, baka gungat. Iti klase ni Maestra Mayang. Iti, kastoy iti kunana. Ubing itatanalpas tayon iti lesson tayo nga earthquake drill. Siguro amo yun ti para ba aramiden nyo no agang ganad kung na dayay mistra ka nagdiadalan nakakamsat. Kung na ni Mayang kadatay ba isang estudyante na kung na ni Maestra kin ni Mayang kunana anya ti aramiden tayo no agenggened dinamag na kin ni Mayang insungbat ni Mayang adalan na ma'am iswits ti silaw kuna jubing ni apay nga iswits ti silaw kuna dati maestra kuna ni Mayang when ma'am no agenggened di balay mi iswits ko ti silaw agsardeng nga insigi dati ginggined kunana. So kung kayo kakapsat, no agangganan, imbas nga po, kamuwar kayo titabalayo, iswitch yung asigot ti silaw, automatic agsardang tigangganad. Sa baling agangganad kakapsat, agangganad datatangkin ni nanang iyo. Iswitch yung ti silaw na agangganad kakapsat, imbas nga pumanaw kayo yung ti balayo, iswitch yung ti silaw. Agsardang nga sige dati gangganad. Damanin!
Mathematical dyan. Anyo bingo mayang niya to bram no gangrenad ko radyo bing kata nag-lesson dagarti earthquake drill kat dinamag na kanyo bing ma'am no agang ganad is switch ti silaw. Ay na ko jimistra na napamala nga. Niya apoy tatanga iswitch mo ti silawan. Kasi man no agang ganad di balay ni ma'am iswitch ko ti silaw agsar dengin sige dati ganggan. Alam mo, nagkakatawa ka rin. Ada mo ni, kung natin yung maestra man dinamag naman adada po iti mathematics. Kung natin misra ka, ubing, kas pangarigan, ada limang anak ko ti mo ng asawa, ada talo, iti may kaduang asawa, kung natin maestra, iti may katlong asawa, upat, adati kuna di misra dinamag na kang jubing insang bata kang jubing adati utog adati gatel mo ma'am ada utog mo ma'am kuna kang jubing kakapsa. Siyempre ada mo ng asawa na 5 ada sumarunong asawa na 3 ada sumarunong 4 di adati kuna di misra ada utog mo ma'am. Kakatawa. Kasara kayong kakapsan. Tagasin mo. Damaning kakawsat, istorya ka na kayo. Ala, da kayo po nga kakatawa? O di siyempre, kas pangari ka nubing, ada asawa, ada anak ko yung muna asawak, 5. May kadwang asawak, 3. May kalong asawak, 4. Ada ti, kung na mistra. Insong baka yung biga, ada utog mo mga. Kakatawa kayo. Di ba? Talaga mga kasyayan nagado asawa na di pala na utog ta maestra. Ay, huli adalid. Hello, happy watching manang. Ni Nicole Beltran nga dildilat. Ibaga lang arudan nga di posko. Na kayo nga mayat nga galag at pagpakatawa na. Paka-shout out na kiti di Rachel Calipio, jay Saudi Arabia kini Fatima Esteban dita Italia from Bansley Leonodor Saksak. Ipatuloy ko ako nga medyo kuwada taging iwa yung agkat-katawa. Ado pa yapo di bral. Una na tayo yabo, nagmaninti classroom instruction. Unod ti eskwela. Figuras Marvel Penantle, Rayo Repulsor, Ataque Pantera, Hulk, Dios va a matar, se pueden doblar y... Okay, kakabsat kang kagayam, padaanan nyo ito sumarunong nga, sumarunong nga pagpakatawa tinumutibiyang. Kung nakano di mesra ka, obing, dito'y Pilipinas, nadalapos na tayo tinapipigsa nga bagyo. Mangtid kayo man iti bagyo, nga limabas dito Pilipinas kuna yung Estrada. Kuna ni Samuel, ma'am, si anya ti may bagam nga kapigsa nga bagyo nga limabas dito Pilipinas sa Samuel, kuna na ka, ni Yolanda ma'am, kuna yubing. Nalaing, Yolanda na pigsa nga bagyo abay. Ado tinatay kin ni Yolanda. Okay, very good, kuna ni Ma'am Tapia. Si Kamet Anton,
At nakadipay napigpigsa nga amom nga bagyo nga nang didigra iti Pilipinas dinamag na kinanto na po agbuybuya ay agdingding nga hanga dinamag na nakadipay la napigpigsa nga bagyo nga nang didigra iti Pilipinas kuna nakinanton ka adamam insong batubing kuna ni Ma'am Tapia ka anya kumangay kuna nataan niya pa napigpigsa ni Yolanda insong batubing ka nitukso ma'am kuna na anya apay nga tukso apay ngay kuna na kastoy ma'am kay rami ng winasak na tahanan o kay rami ng pusong sinugatan o tukso layuan mo ako dagay aso nga do kano nga nitukso kano to kapigsana po ta do tinatumtumba nga balbalay winasak na tahanan naglalog tang iwat kino anya pinabigpig sa bagyo ko o nitukso ma'am o tuksom kay rami ng winasak na tahanan talaga nga nitukso kakabsat ti kapigsa nga bagyo apay kakabsat nga no agis istorya niya kayo mo ko huy sika nagpigsa ti puyot mo nagpigsa ti puyot mo ko apay nga nagpigsa puyot na napalalo apo iti pangas na naiso nga nagpigsa puyot na nakaya po nga OFW nagpigsa puyo yo ayabang kayo nga aglako ti air supply puso ko't isipan sa araw at gabi ikaw ang dahilan di ako magkatulog sa kakaisip sa'yo at ikaw singka ikaw ang amo pang tayo po iti may isang problema nga nakakatkatawag syempre iti problema po talagang sulit-sulit ikon da kayo apo nga tayo tunubigat han nagpagpakatawa na po tumawa na tisingin contest ti may isang problema po nga imbagada kanyak datoy ti problema nakakabsat problema man manong no kasano nga mapusot ko nila kay kukunana na minsan tinaltalak ti sili da ito'y mungay ti susok ad-adakit din nga kinayatan na tinagsoso kaya tanagayam tinagasang iso kastaw na iti pinamayan na tinagdede ti barukong kukunana dahil problema na kano ati apo damdamag no kasano nga mapusot na nila kay na tinamayan na dahil babae ka no na minsan tinaltalan na ti sili impan na dito yan ti mungay ti suso na ay kinayatan na gayam nila kay na tinagsusuta kayatan na tinagasang masit mati okay pumasok mati viewers kung batam lataban ng tainga nga nga agpakatan amuyot sinong bat ko insong bat ko makakapsat isong bat ko makakapsat dahil problema na di pa may kapsat tap no mapusot mo nila kay mo padasim man ngay kantipultit na itamungay tasusom kitaom mapaggangan nga agsuson ken igatanga man iti mamador na nga dakkel no mabisin day tatisilsel mo gengiwat na kakatawa dagiti ay labo masit ka na ta adupay ditoy problema man manong nilakay ko di matlag pakugitan numo na manong umangot no kasjay nga o iparikap na kanyak dahil kanot yung problema ni baga naman ang pakugit nilakay na alam mo sobra na talagang ang umutin sumpat ko kakapsat ading bahala ka mutin amang iremedyo no kasjay nga los-losem nga umuna sa mo ipay pisok
When no ikatem, jay ikam tirabing alcohol na tapno saan nga umangot. Dadi ti solusyon nakakapsat. Siyempre no hangan nakugit, paluslos mo nga muna, iluslosam sa mo paisyot. Shout out! Tigil-tigilian mo kayo na sa mahal family titi apari kagayan watching from Singapore. Sa katitingin ganyang kapilian, dapat mo sa akin kaya sana'y pansinin ang aking lambing. Segundo, una minuto. Bueset ko na ni Marilo Penaranda. Hello ma'am, Maring Marilo Penaranda po iti major sponsor tayo. Thank you very much sa sponsor mo. Sumaro no, da problema na po dito eh. Manong ko na. Problema ko'y underwear ko. Kanayon nga agpababa, naban ayusan tigarter na ko na. Insong ba't ading no kanayon nga bumabaday ta, padasem man ngay kantisintoron na, when no barikas na, dayta no kwanti-panti nga muna nga da sintoron na. Ikaw lamang ang aking buhay, dahil ako'y talagang di mapakali sa beauty mo, napakatindi sa tuwing ika'y aking nakikita, halos niyayani ang buo kong katawan. Di malaman Ang adlaw ka mga mga city viewers, iso nga, at dabay may sapo nga problema. sa katitingin Manong problema tayo ito'y kwak. Puwertag-tag, puga-puga, unukwa. Anyaya, tinasayat nga ramidik. Ang may mga problema, maganda kanya ako, tatang puk-puk-awon, kakapsat kagayam handa nga doktor. Nga, muray no kastan, mang mangugkoy di da jay, kwani inang, kastoy ti aramidin nyo kakapsat na agpuk-aw. Kwa! ang buo kong katawan. Di malaman kung ano ang gagawin, halos magkandaguling sa Ading ko na, sa anak nga doktor, sa anak met nga albularyo. Ngayon masalusod ko man dayta, puwertam apay nga kanayon nga loktan, ayan nila kay mo tagpukaw. Ken apay nga da, apay adaya agar aron dita unig nata, ang pukapukaw. Padasem man datay, numakariin ka, iti agsapa. Padasem man nga, Padasem man numakariin ka ti agsapa, mga lakatipungan. Agparintumeng ka, itaklom day tamatris mo, nga siksika. Tapos numalpas ka, padasem man ti agpugit, ijay rabaw ti kamayo, ngam alwadam, kamayo kinila kay mo, ngam alwadam numakita na kanila kay mo, baka sikat ti pugitin na. kay ganda, langit Ay. ang nadarama. Oh, Mga nagpaypay sa kakapsat. Na kayo ako nga babae, okay no para lalaki na ninang gamin, mamaltot. No kano agpugaw da kita matrisyo. Tibigbigat, no makaring kayo, medyo agparintumang kayo sa yung ikasjay, basit ay jay anti chan nyo. Diyan mo na yan matris gamin. Diyan mo tahan na mo na doktor. Iso nga ikasjay yung ipanga italuyo ko nada. Kasjay yung diyan ti matris. Diyan mo ano kusano? Nababa ka no? Nababa ti matris. Siguro ka na ino nga mausang doon ko. Ay, kada kayo amin ang mga buya, sapay kumapunta maragragsakan kayo, makaitita ka po tililiwa kada kayo, aglalo ka ng OFW sa po nga, problema, taglawak sa salawasawa kung kuskos to. mawalay pa sa isip ko. Oh, loves kita na mo. So, magpay sa Wardapo, no, nababati ang matres na, ang pugaw ka, no. Diyak mo tanda mo babae, kakapsat, ngam, kasi di pa man yun, bigbigat apo italo yung asiksi kayo dato yung anti-matres, diyan mo na yung anti-matres, diyan babat pusag na dyan. Karawak to man yung matres ni mami, no, dapat mabalin nga marami doon. Katawa ta. Wala nini. At antun sa pala, may lalaki ka. Nakurang ti lalaki kami nga buya dito, yapo, babae ta do. Kaya dato na po iti parata para kada kayo amin nga awan ti labas na nga agbuy-buya nga kastunay iti ilakang kayo apo. Dahito iti para kada kayo amin apo. Katawa na katurog dan.
ng paraan. Sinubok mo ngunit di umobra. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Di mo dapat dibdibin. At huwag mong masyadong isipin. Libangin mo ang iyong sarili. Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Na kaya po nga OFWs, o kaya itong problema, katakatawa kayo lahat na po nga magmadlaw. Umubing kayo no, kita nyo kanya ko, 48 years old na kon, anak pa yung kay Derupa, tawon ko lang. Ganyan nga kaibigan, tawanan mo ang iyong problema. Huwag mong isipin ng todo. Baka ikaw ay naloko. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. O na kaya po nga bubuyan eh, nakadunga pilots ko, may isa. Dua. Talo. Dahil ito naghanap ko, buti naglalay biti manong apito nga bulanan. Da kayo apo nga buybuyan, na imbaga po nga aldawyo. Eh, dahil ito pa iti may isa para kata kayo. Tawanan ang problema ko nada. Kakapsat, datoy. Baliwak, mangantayo pa yapo niya si Dayo Apo Angiala mo. Saan ka tutungo? Ang makamit mo ang pangarap, di pa rin masiyahan. Ang nais mo'y madagdagan, limot mo na ang iyong pinagmulan. Walang kasiyahan. Indong
Yaka mo ajay kakapsat. Maudi nga kantak tato yung kakapsat pakatanak ton. Para kata kayo amin na po. Da kayo iti Egapuna no apay apo nga akpay payakpag tiliwliwa ka na tayo dagiti OFWs kay Ilocano iti tangatang. Bakit ba pag ika'y nakikita puso ko ay kumakaba? Nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang inisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Para kada kayo amin na po sakbay nga agpat paturuwak kada kayon. Thank you very much for watching. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitubo ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo sa sinta ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Sikalakay ko tiga puna no agsag-sakripisyo ak dito abroad. Da kayong anak ko tiga puna no apay nga agpa agrigrigat ak dito abroad. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Kaya't kuman gusto ko ding batiin yung mga salwagers dyan sa Kuwait na kasamahan ni Maribel Eslabon Lizardo dyan sa Kuwait City. Maraming salamat po sa pag-like
at pag-subscribe nyo sa aking YouTube channel, ganun po sa pag-follow nyo sa aking page. Lahat ng mga Salwa Girls dyan sa Kuwait City, kasamahan ni Maribel Eslabon Lizardo, maraming salamat po sa sponsor na ibinigay nyo noong Grand Finals. Sa mga Tagalog yan, maraming salamat po sa pakikinig at panonood sa aking live streaming. Kada kayo amin na po ngay Ilocano, agyaman nakmat kada kayo amin na po iti ayat yung nagkatawan nagalag iti dayto nga gundaway ket ayan ko na po itagpakadata na bayagak una yun ni agalas 5 1 2 3 4 upat nga oras kakabsat kang gagayam iso nga dahil na po ti maudi nga pa bilang sagot nga bilang kada kayo amin na po dayto yun na po. Ako makabuya datoy, buyahan yun to YouTube, ipa-YouTube ko datoy. I-cancel datoy, jak nga ipoposity page, tagbuya kayo ti YouTube ko. Apay ita kalangaan para sinapsapal ka, hindi ka man na makita. Pinmanang ka, imbatin na may mansa. Sunata kakapsat, ayan kontek pagkata kayo amin. Kayo po nga OFW, kasama di data Pilipinas. Agyaman at apo te ayat yung nagbuyan, nagdengeg kata kita amin nga nis istoryak. Kata kayo amin na po nga 180 labas na. Agyaman at manipod apo dito ay Santa Cruz, Tenerife, Spain. To'y manong kapsat, ading yo ititangatang. Ang pagpakada iti daito nga gundaway. Sapay kumatagkikita tayo manin na po yung sumarunong panag-live ko na bigat. Agyaman at kada kayo amin na po. Manipod apo dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ay dandanon ko apo iti naragsak nga rabi, naragsak nga malem, naragsak nga bigat ken naragsak nga aldaw yo amin nga nagbuya. God bless and keep safe po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Agyaman at apo. Isipo puso, manipod dito kaugan di puso agyaman at kada kayo amin ako nga viewers, supporters iti daytoy nga panag-live ko nga panagboyayo. Thank you very much. God bless po. Ciao. Happy Buenas tardes kada kayo amin nga Espanyol. Thank you very much.